Ni inkuru nziza ku baturage b'Abarundi. Imipaka ibiri yarifunzwe, umwe urafunguwe, ni nyuma y'uko umugabo uyoboye umugambwe utegeka Abarundi cyangwa se CNDD-FDD yari yamaze kubashyiriraho akagufura babwira ati imipaka izafungurirwa rimwe, umupaka w'u Rwanda ndetse n'u Burundi, umupaka w'u Burundi na Kongo Kinshasa. Yari yavuze ko imipaka izafungurirwa rimwe, umugabo baramuvuguruje rero umupaka umwe muri iyi ngiyi ibiri urafunguwe izuba riva. Ubu baturage b'Abarundi mugiye gutangira mwongere muhumeke. Nyamara benshi bari baravuze bati ese abadede ko mutwugariye mu gihugu biraza kugenda bite? Aba bagabo batangiye kugenda batsindira amanota. Ahangaha ndayishimiye aya ni amanota atsindiye kuba afunguye no mupaka. Ntekereza ko sinzi wenda buriya muri politike no umukino buri wese abari kureba imfuruka ari buze gutsindiramo igitego. Ndayishimiye asigaye gutsinda ibitego nka bibiri ubundi bikaba indiscutable ku muntu uri buze kongera kuba president w'u Burundi. Urumva Ndikuriyo we yavuze ko umupaka wa Kavimvira hano muri Kongo utazafungurwa n'u Rwanda utagomba gufungurwa, ni nafungurwa igomba kuzafungurirwa rimwe, cyangwa se dutegereze twumve ko umupaka w'u Rwanda n'u Burundi niba ari Ndikuriyo waba watanze rino tegeko, ubwo umupaka w'u Rwanda n'u Burundi nawo wahita ukurikira ugahita ufungurwa ako kanya, kuko Ndikuriyo we yari yavuze yuko ugomba izafungurirwa rimwe. Niba atari we watanze itegeko Ndayishimiye arabizi neza ko umupaka w'u Rwanda n'u Burundi we yavuze ko bizagorana, ahubwo umupaka w'u Burundi na Kongo Kinshasa ubwo Ndayishimiye waba uciteka cyangwa se utanze itegeko tayari muri CNDD-FDD. Ibihanga bibiri ntabwo bigomba gutekwa mu nkoni imwe, ntibishoboka. Nyiricyubahiro uyoboye umugambwe CNDD-FDD ubwo baba batangiye kumuvuguruza, ubwo abaturage baba batangiye kumenya ngo ninde ukomeye, nyine ninde wo kuyoboka. Ariko Abarundi bari bakeneye ko imipaka yugururwa. Abarundi bakeneye ko umupaka w'u Burundi n'u Rwanda nawo wugururwa. Aha rero umuntu uri bubashe kugurura uno mupaka arabatsinze igitego cy'iteka kuri iyi manda ya 2027. Mu magambo yose y'Ikinyarwanda ntabwo ari menshi, afite ibisobanuro byinshi kandi bihamye nk'ijambo kubaka ubushuti, kubaka igihugu, kubaka ubuzima. Mu byo abantu bubaka byose ntabwo bubaka byinshi nk'inzu gusa, nubwo bazubaka ari benshi kandi ku bwinshi, nta numwe muri bo wubaka nka Imboni Construction and Supply Company Limited ICAS, kompanyi y'ubwubatsi ifite abaenjeniyeri b'inzobere mu bikorwa by'ubwubatsi ukwiye gushinga imirimo yawe. Bakoresha ibikoresho bijyanye n'igihe mu bikorwa by'ubwubatsi bituma bagukorera imirimo yawe neza, vuba kandi mu buryo burambye. Imirimo yo gukora ibishushanyo by'inzu, gushaka impushya zo kubaka inzu zaba izo kubamo n'iz'ubucuruzi, gutunganya imbere mu nzu zo guturamo cyangwa se gukoreramo interior design. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 07850998. Wanabandikira email kuri yourdreamconstructionsolution@gmail.com. Waba uri mu gihugu cyangwa se hanze yacyo bagukorera nk'uhibereye. Bahamagara uyu munsi uzanshimira. Mwiriwe neza, murakomeye inshuti bakunzi ba Sound of Muhabura, mwe mukomeje kubana natwe mu biganiro byacu, isesengura amakuru ariko kandi na gahunda zitandukanye zica kuri uru rubuga. Bakakanya turi kuvugana n'ibyishimo mu Barundi. Umupaka umwe mu mipaka ibiri yarifunzwe urafunguwe, ariko kandi na makuru meza ku gice cy'abaturage biraza kutwinjiza rwagati muri CNDD-FDD nyuma yuko umwe muri iyi mipaka ibiri yari maze igihe idanangiwe cyangwa se ishyizweho urugi n'ubutegetsi bw'u Burundi. Turi buze kwinjira ku isesengura amakuru turebe aba bagabo bayoboye CNDD-FDD n'igihugu cy'u Burundi basa n'abari bagerageje kugaragaza ijambo ryabo rya nyuma ku bijyanye n'umuntu uzatanga uruhusa mu kongera mu kugurura iyi mipaka. Umwe muri bo yari yavuze yuko rwose nta kibazo, ariko ndaza kuvuga yuko imipaka izugururirwa rumwe cyangwa se icyarimwe izafungurirwa rimwe. Ubwo ni umupaka w'u Rwanda, ni umupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi, ni umupaka uhuza u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo. Umwe muri iyo mipaka iruguruwe, ariko muri abo bagabo umwe ndetse ntitunamutsinda n'uwitwa Reverien Ndikuriyo. Ubukomere bwa Ndikuriyo n'ijambo rya nyuma ku butegetsi bw'u Burundi hagati ya Ndayishimiye ndetse n'umukuru wa diplomasi w'igihugu cy'u Burundi, nawe wari umaze igihe agaragara ko hafungurwa ubundi akagaragaza ko bitazashoboka. Tugiye kureba rero 2027 muri CNDD-FDD hari amatora. Ndayishimiye ubu ni president wa African Union, ni abavugaga yuko ngo yongereye imbaraga zizamwemerera kongera kwicara ku ntebe iremereye yishyushye yo gufata imyanzuro ku butaka bw'u Burundi. Ndikuriyo na Ndayishimiye who is bigger hano ku butaka bw'u Burundi. Ndikuriyo yari yavuze ko uyu mupaka wa Kavimvira uzafungurirwa rimwe n'umupaka w'u Rwanda ndetse na Repubulika y'u Burundi. Yes, birumvikana rero kuba ino mipaka ngo umwe muri yo ifunguwe, Son Excellence Ndayishimiye ashobora kuba yarebye akabona abaturage bari mu kangaratete, nuko inzego zishinzwe binjira n'abasohoka hagati y'ibihugu byombi ziragira ziti reka twinjiza kuka gake kinjire muri ibi bihugu byombi. Abari barabitesekariyemo ntimuze kugira ngo ni ku ruhande rumwe gusa,
buriya narababwiye ngo y'imipaka ifunzwe turebe hagati y'u Rwanda n'u Burundi ntuzibeshye ko ari abarundi bahomba gusa. Ibi ndabivuga nk'umwana w'akarere, ntuzibeshye ko ari abanyarwanda bahomba gusa. So ibihombo bishobora kutangana ariko ku mpande zombi turahomba, ubuhahirane burahagarara, hari imishinga ihagarara. Ndayishimiye rero ashobora kuba yarebye agasanga ni bya bindi byo kwimena, so, babyita kwikora mu ndubundi cyangwa se aravuga ati reka dushaka uburyo umupaka umwe ufungurwa. Ariko mu Burundi babagabo ndagira ngo nituza no gusesengura turebe ese koko Ndayishimiye baramuvangira. Hari uwari wavuyemo aravuga ati ibi bintu by'umupaka uhuza Kongo n'u Burundi mu byibagirwe, urafungurirwa nimwe n'umupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi. Siko bigenze rero. Ese ndi kuri yo niba bamuvuguruje, ariko kandi ni inkuru nziza hagati y'abaturage b'abarundi. Mwiriwe muraho murakomeye, mwongeye guhumeka, ububiri bukunde hagati y'abaturage baha cyangwa reka tureka bahaga, kuko buriya amakuru angira havuga ko abarundi beza, abarundi bari mu bantu bakora ubuhinzi cyane kuruta ubworozi. Abarundi bagira byinshi bikomoka ku buhinzi, bakenera amasoko rero. Ni nayo mpamvu wumva ngo imboga nyinshi buriya zazaga ku masoko yo mu Rwanda zavaga i Burundi, ndetse yewe n'imbuto, ibinyamisogwe, imbuto, imboga byinshi byavaga i Burundi biza mu Rwanda. Uzumva mwe bavuga za mandarine, uzumva mwe bavuga imyembe, uzumva mwe bavuga ibintu biva mu ibiribwa biva mu mazi cyangwa se ubwo ni biva mu mazi nyine. Byinshi byavaga ku masoko y'u Burundi. Urumva abarundi money circulation yabo babikeshaga kuba amasoko y'u Rwanda yarafunguye, ndetse ngo n'abadandaza imyenda harabazaga ariko kuyikura mu Rwanda bakajya kudandaza impuzu mu Burundi. Ibyo byose byarahagaze. Niho nakubwiraga ngo gufungwa kw'imipaka bihomya impande zombi. Rero ntuzigere uvuga ngo bafunze umupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi uvuge ngo abarundi nibo babigendeyemo. Oya, uzabubeshye. Hari n'abanyarwanda bahomba, hari abantu bavuye muri business kubera umupaka w'u Burundi n'u Rwanda wafunzwe. Ibi rwose nuko bihagaze. Ubu rero abarundi n'abanyekongo akuka karongeye karahumetse. Ese koko ku butaka bwa Kongo Kinshasa ibice bikikije umujyi wa Uvira ruracyahana inkoyoyo, intambara iracyari yose. Tutabeshye abadede bahisemo gufungura umupaka uhuza Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Kongo Kinshasa niho ibintu byoroshye gucunga umupaka kuruta uko u Burundi bibagora gucunga umupaka w'u Burundi n'u Rwanda. Ese iki kibazo kiri politike kiremereye mwe na kakageni mwe, iyo muteye cyumvirizo mubona biri buze kwenda kurangira vuba? Ihurizo riracyari ryose. Reka tubanze turebe uko bibagendekeye none umupaka uburyo ufunguwe, tubanze tubwire n'abarundi uburyo uyu mupaka wari umaze igihe ufunzwe. Reka tubanze turebe uburyo ugiye gukoreshwa, kuko ntabwo uraza gukoreshwa nk'uburyo bwari busanzwe. Nje gusanga nabwo n'ubundi bisa nkaho bitarorohamwe neza. Ariko ibyo byose nyine abarundi mushatse mwashimira Alliance Fleuve Congo yemeye kurekura umujyi wa Uvira ikisubirira inyuma. Abarundi mukongera mugashimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nizo zabakuriye icyo abarundi babwira ko ari ikiryo cyari kiri mu mujyi wa Uvira. Bihagaze bite? Uburundi kuri uyu wa mbere ku itariki ya 23 Gashyantare bwemeye bwongeye gufungura umupaka wa Gatumba Kavimvira. Ni nyuma y'amezi abiri yonyine uyu mupaka bari bawudanangiye. Leta y'u Burundi yari yarafunze uyu mupaka mu Kuboza 2025. Ni nyuma y'uko inyeshyamba zo mu mutwe wa AFC n'igisirikare cyabo zari zimaze kwigarurira umujyi wa Uvira wa kabiri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu bunini. Umuyobozi wa serivisi z'abinjira n'abasohoka muri Kavimvira ariko ku ruhande rwa DRC nyuma y'ibiganiro ngo yaje kugirana n'umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu Burundi bamwita Maurice Mbonima. Yibukije yuko ibisabwa bisanzwe mu byerekeye abinjira n'abasohoka bigomba kubahirizwa gatanu kuri kagenzi kako nk'uko bisanzwe, visa ndetse n'ibindi byangombwa bikenewe biri buze kubahirizwa. Yavuze kandi yuko umupaka uzajya ufungurwa buri munsi kuva saa 2 za mu gitondo kugeza nibura saa 11 cyangwa saa 11 z'umugoroba nyine nibwo umupaka bazajya bongera bashyireho akagufuri. Itangazo ry'urwego rw'abinjira n'abasohoka kandi riri kuvuga yuko abari mu Burundi bashobora kwambuka umupaka uyu munsi batujuje kandi nta nkomyi rwose bahuye nayo ku mupaka. Burundi bwari bwafunze umupaka wa Gatumba hari ku itariki ya 10 Ukuboza. Ni nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira murabizi neza yuko igisirikare cya Generali Sultan Makenga cyari cyawinjiyemo mu ijoro ryo kwa 9. Kongera gufungura byihuse byatangajwe ku cyumweru n'umuyobozi w'intara Kivu y'Amajyepfo. Uyu bamwita Jean-Jacques Purusi Sadiki, ubwo yarari mu mujyi wa Uvira yitemberera agaragaza uburyo ibintu bimaze gusubira ku murongo. Muze rero twinjiye ku isesengura makuru.
muze twinjire ku isesengura makuru ryacu kuko aha nabonyemo ikintu gikomeye mu nama cyangwa se ni turabyita kongere turabyita iki hari inama imaze iminsi yerutse kubera ku butaka bw'u Burundi umuyobozi w'umugambwe bakunda gushyira mu majwi ko ameze nk'uhatanye na perezida Evariste Ndayishimiye ku kugira ijambo rya nyuma ku gutegeka igihugu cy'u Burundi aho bakunda kugira bati umuyobozi w'umugambwe ashaka kwakitinga as president ashaka kwakitinga as komanda nk'umugaba w'ingabo akashaka no kwakitinga nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo agashaka kwakitinga muri ministry so ndi kuri yo bavugaga yuko ari umwe mu bagabo babangamiye perezida Ndayishimiye kubijyanye n'ifatwa ry'imyanzuro mwibuke Ndayishimiye yavuze yuko ari gukora ibishoboka byose ngo igitoro kiboneke ndetse yohereza ubutare hanze ngo igitoro kiboneke ndi kuri yaramubwira ati wibeshya abantu igitoro kizava muri voka zahinzwe mu bice bitandukanye mu myaka 4 ako nakambere kabakarahise ndi kuri yo we yari yavuze ko umupaka w'u Rwanda n'u Burundi ugomba kuzafungurirwa rimwe n'umupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko rero umupaka dore urafunguwe kandi ntabwo imipaka ifunguriwe rimwe ntabwo ifunguriwe rimwe n'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi isesengura makuru ngira ngo twerekezeho leta y'u Burundi nari maze iminsi babwira yuko ibibazo yabifite mu karere yabifitanye n'ibihugu mu karere uko byaremera kose habayeho management mbi yo kutabasha kureba ngo ari ukugara imipaka no kugerageza igisirikare tukacyongerera imbaraga n'igipolisi cyangwa se tukongera umubare ku mipaka yacu nihe dushobora guhura n'ingaruka zikomeye mwisesengura makuru ryanjye nagiye mbere ku buryo u Burundi bwakoze management umuntu atakita ko ari sawa kubijyanye n'iyugarwa ry'iyi mipaka y'ibihugu byombi ntabwo waba uri igihugu gisanzwe kidafite kidakora ku nyanja uri igihugu kidafite petroli uri igihugu kidafite ikindi kintu cy'ubukungu cyari cyo cyose ngo ufate igihugu wanclave ufunge imipaka yose umupaka w'u Rwanda n'u Burundi u Burundi na Kongo memu nuza no guhindukiza amaso ukajya muri Tanzania nawe ishyamba ngo ntabwo ari ryero urumva ko donc ubutaka bwose u Burundi bukoraho bisa nkaho Burundi bwari bukikijwe n'amakuba niko twabyita so gufungura umupaka rero wakavimvira sinzi niba ari cyo cyifuzo cy'u Burundi cya abadede bose bari bafite ahubwo bishobora kuba byabindaho kugira ngo ukomeze ufungirane abantu bapfe imirambi be yaba myinshi ukavuga utireka nkire mw'inyoroshyo ikiba kibi ugerageje gukora analize wabona ko reka twerekere ku munsi w'ejo wabonye ko impande zihanganye muri Minembwe intambara ni yose mu gace ka Fizi tumaze igihe twumva abasirikari bandashimiye bataka bavuga yuko muri Baraka ubuzima atari buzima ibyo kurya ari nkene tumaze igihe twumva intambara iri kubera muri territory ya Fizi intambara ni hasi hejuru n'uyu mujyi wa Uvira amakuru akunda kuvuga yuko intare za Sarambwe isa ari umujyi ngo ziba zireba gutya ibyo tubireke wenda ibyo reka tubireke ahubwo tuzamuke twiyizire mu kibaya cy'Urusizi ikibaya cy'Urusizi hariho ukurasana hasi hejuru hagati y'intare za Sarambwe ubwo n'abari ba Kinshasa turaza kumva mu Burundi FDLR FARDC na Wazalendo mu ijambo rimwe nashakaga kukumvisha ko ugereranyije cyangwa ugenekereje ntabwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariho hari umutekano cyangwa se ariho byoroshye kugenzura ikibazo cyaturuka hakurya ikongo cyinjira mu Burundi kuruta uko cyaturuka mu Rwanda cyinjira i Burundi bivuze iki rero niho nkunda kubabwira ko gufungwa k'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi mu kuri kwa nyako ntago bishingiye cyane kuko kumbogamizi cyangwa se ku mutekano koko abadede babwira abaturage b'abarundi yuko bifite aho bihuriye n'iyicwa ry'umutekano bishobora kuva hakurya ku butaka bw'u Rwanda u Rwanda nta ntambara iriyo nta mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Burundi ikorera kuri ubu butaka Kongo hari intambara hariyo niyo mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Burundi none no mu birometero bya hafi birimo n'izo ngabo z'u Burundi bokereka wenda wanarije ugasanga Ndayishimiye gufata uwo mwanzuro cyangwa se guhitamwo kare agace ka Kongo byaba biterwa nuko wenda bafiteyo ingabo wenda ko karojika wakumva ariko ibi nkunda kubabwira ko ikintu kibyisha inyuma ni kwa kundi nyine bafasha akarere bari abagabo bakomeye bo hakurya yongiye hakurya y'inyanja bo baraza bategeka bamwe bati mwabyanga mwabyemera ntimugomba kubana neza n'abari abantu ibyo byo mugomba kubifata nk'ihame ntabwo u Rwanda rwaciye umubano n'ububirigi umubirigi yagomba kuza akabwira umukoroni we ati ntabwo dushaka ko so niba umuntu aciye umubano na boss gute cyangwa se n'umubyeyi gute abana b'uwo mubyeyi bakomeza se kumva ibyo wa muntu waciye umubano n'umubyeyi yakoze ntabwo bishoboka abarundi bakiri under control abarundi cyangwa se abadede ubona bakigendera mu kwaha cyane ko ababirigi ntabwo bagombaga gukomeza gucudika nta nubwo mbona kubana n'u Rwanda n'u Burundi politike icyo nemera nuko turabivuga none ejo biba bizahinduka ubwo niko kuri rwose
ibihugu abategetsi bari buze bwangane bagira ibyo badahuza, ariko byo biba bizahinduka. Ariko urebye icyo twakita indorerwamo turi kureberamo ikibazo cy'u Rwanda n'u Burundi aka kanya, ni ikibazo uvuze ko cyenda gukemuka uraza kububeshya. U Burundi uri collaborate n'Ababiligi, u Rwanda rwaciye umubano n'Ababiligi, Ababiligi ubu niyo muterankunga w'imbere n'inyuma wa Kinshasa, ubwo n'Abarundi barahita bagendera mu nzira iciwe n'Ababiligi byitwe ko nabo bari gufasha Kinshasa iri gutakira isi yose ivuga ko u Rwanda ruyimereye nabi. So ahange ino ndorerwamo iyo nkizemo ibyo ndeba mpite mbona ko umubano w'u Rwanda n'u Burundi uri kure cyane, bisobanura ko ifungurwa ry'imipaka y'ibihugu byombi naryo riri kure cyane. Donc naryo byose biragusha ku kintu kigira giti, niba umupaka w'u Burundi na Kongo Kinshasa wuguruwe, ukugururwa abaturage bagiye gusubira mu bice bikirimo intambara, birahita bikwereka ngo ese abadede nibo batifuza gufungura umupaka w'u Rwanda n'u Burundi, cyangwa hari itegeko rituruka ibunaka bakabwira bati attention, cyo gihugu wenda cyaradusuzuguye cyangwa cyanze gukora ibyo tugisaba, mwebwe mugomba gukomeza mukaba mukigendera ku itegeko ryacu. Uno mupaka ufunguwe nge mukahise nari nababwiye ni tutabeshye ni izihe nyungu u Burundi buri kwexhaustinga mu kuba bwarafunze imipaka y'ibihugu byombi. Twasesengura tugasanga bafite iyo ngingo gusa yitwa ngo umutekano wendaga kwicwa nande. Umutekano utacungwa n'igisirikare n'igipolisi wo turawuhasura ki, turawushyira mu yihe sura, nabyo tukabona biri mu nzira nazo zimeze nk'izifutamisa muhawo. So ibyo byose byatumaga tugira duti rero ni iyihe nyungu ki iri gutuma umupaka w'u Rwanda n'u Burundi udafungurwa? Inyungu rero ziri inyuma y'abantu bake cyane, sindi buze kuvuga amazina namwe umwuka wera basobanurire, ariko ifungwa ry'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi sintekereza ko ari impamvu politike, byitirirwa binatwererwa impamvu politike, abahunze bari bagiye gukora coup d'etat, ariko inyungu zirajya inyuma y'abantu bamwe cyangwa abandi. Hari live nari ndeho ninjoro bari gusobanura uburyo ki Ndayishimiye ukomeza kuvuga ngo igitoro cyarabuze imyaka 4, bati murabeshya igitoro n'icyabuze, buretse ejo bundi amatora najya kuba Ndayishimiye azahita agomorora amakamyo yinjire mu Burundi byitwe ko umugabo abashije guhangana n'ikibazo cyari cyarananiranye. Ntabwo leta nzima ifite abaturage batanga imisoro, ifite umutungo kamere, ifite ayo mabuye, ifite amashyamba, ntabwo leta yamara imyaka 4 itabasha kwinjiza igitoro mu gihugu. Bati ibyo bintu ntabwo bishoboka. So izo mpamvu zose rero barazihuza bakabona neza yuko bino bintu byicwa iwacu ku butaka bw'iwacu bikorwa ku nyungu runaka. Reka twigarukire rero ku ngingo nyamukuru nashaka ko tuvuga nabo. Aba bagabo babiri, umwe afunguye umupaka, simamya ko umugabo witwa Reverien Ndikuriyo wenda aganiriye n'itangazamakuru nuko nta watinyuka kubimubaza. Yamubaza ati byagenze gute kugira ngo mufungure umupaka, ko wari watubwiye ko umupaka y'ibihugu byombi zafungurirwa icyarimwe, byagenze gute Ndikuriyo kugira ngo noneho abadede mwikirize mwemere umupaka wugururwe cyangwa se ufungurwe, byaciye mu zihe nzira? Mwari mwatwibwiriye yuko bizakorerwa icyarimwe. Hari abagabo rero bagera kuri 3 mu Burundi bakakanya, ni nabo bakunda kugaragara. Harimo Dr Bizimana, Ministri Edouard Bizimana, uyu yitwa ko ngo ari Ministri w'ububanyi n'amahanga. Niba ari Ministri w'ububanyi n'amahanga, niba ari Ministri wo guteranya amahanga n'u Burundi, byose ndabikurura ngo mbirebe, kuko aho yafatiye inshingano yikomye Leta Zunze Ubumwe za Amerika tayari azigonganisha n'u Burundi, yikoma Katari ayigonganisha n'u Burundi, u Rwanda ho nakamara amaze n'ibindi bindi. Uwo ni Ministri w'ububanyi n'amahanga cyangwa ni Ministri wo guteranya u Burundi n'amahanga? Umwuka wera basobanurire namwe musigare mwibaza byari byo. Aba izo mpande zombi Ndayishimiye hari ibyo yagiye yandika, Ndayishimiye akaza gukomakoma, akaza kubisiba, akavuguruza agashyiraho ibindi bigaragaza ko ibyo bihugu nta bibazo bifitanye n'u Burundi. Ibi ndababwira with fact, ni ibintu dufite hano bikinanditse bimwe byagiye bisibwa. So nureba neza ku ruhande rwa nyarwo, uraza guhita usanga neza yuko Ndikuriyo yari yavuze ko imipaka izugururirwa icyarimwe atibeshye. Ahubwo bikigaragaye imbaraga ze bano bagabo bamweretse yuko hari urwego nyine zitarenga ubwo imbaraga ijambo rya nyuma n'iryande nyiri cyubahiro Ndayishimiye utwaye abarundi nyine. Ashobora kureka avuga ati nyamara ibintu birageriwa ndabaga, abaturage nimbica nkabarimbura bagakomeza ubutinde bukabokamwa, ejo bundi ndi gushaka amajwi ninde uzantora. Utu twose rero n'udutsinzi n'udutego Ndayishimiye ari kugenda atambika umugabo witwa Ndikuriyo. Ndikuriyo umwanzuro afashe Ndayishimiye azawuvuguruza. Ndayishimiye usigaye gutsinda igitego kimwe, uno mugabo amajwi yose ukazaba yafite ukazarenza 80%. Abarundi babonye igitoro. Nuko ngo igitoro namenye n'amakuru yuko ngo kinjizwa ariko kigakoreshwa mu bundi buryo, ugasanga kirakoreshwa n'abantu bake. Bamwe bakakigura bakanakibika bakakibikira bakagikoresha gahunda zabo. Ndayishimiye yarashigaje igitego kimwe, ikindi gitego cyonyine Ndayishimiye yatsinda imbere y'abaturage b'abarundi. Nkurikije uko mbona, nkurikije uko tuganira, Ndayishimiye ubashije gufata abasirikare bawe bari muri Kongo ukabagarura mu gihugu.
yes bagakora akazi ko gucunga imbibi z'igihugu nyine iki cyaba ari igitego ntavogerwa cyaba ari igitego ntavuguruzwa cyaba ari igitego gikomfira imitsinzi nyine y'uno mugabo yuko ejo bundi rwose nta bantu bakomeye muzahanganira amatora yo ya 2027. So ni inkuru nziza ku baturage b'abarundi. Imipaka ibiri yari ifunzwe, umwe urafunguwe, ni nyuma y'uko umugabo uyoboye umugambwe utegeko abarundi cyangwa se CNDD-FDD yari yamaze kubashyiriraho akagufura babwira ati imipaka izafungurirwa rimwe, umupaka w'u Rwanda ndetse n'u Burundi, umupaka w'u Burundi na Kongo Kinshasa. Yari yavuze ko imipaka izafungurirwa rimwe, umugabo baramuvuguruje rero umupaka umwe muri iyi ngiyi ibiri urafunguwe izuba riva. Ubu baturage b'abarundi mugiye gutangira mwongere muhumeke. Nyamara benshi bari baravuze bati ese abadede ko mutwugariye mu gihugu biraza kugenda bite? Aba bagabo batangiye kugenda batsindira amanota. Ahangaha ndayishimiye, aya ni amanota atsindiye kuba afunguye no mupaka. Ntekereza ko sinzi wenda buriya muri politike n'umukino buri wese aba ari kureba imfuruka ari buze gutsindiramo igitego. Ndayishimiye asigaye gutsinda ibitego nka 2 ubundi bikaba indiscutable ku muntu uri buze kongera kuba president w'u Burundi. Urumva ndi kuri we yavuze ko umupaka wa Kavimvira na hano muri Kongo utazafungurwa n'u Rwanda utagomba gufungurwa, ni nafungurwa igomba kuzafungurirwa rimwe, cyangwa se dutegereze twumve ko umupaka w'u Rwanda n'u Burundi niba ari ndikuriye waba watanze rino tegeko ubwo umupaka w'u Rwanda n'u Burundi nawo wahita ukurikira ugahita ufungurwa ku kanya, kuko ndikuriye we yari yavuze yuko ugomba izafungurirwa rimwe. Niba atari we watanze tegeko ari Ndayishimiye arabizi neza ko umupaka w'u Rwanda n'u Burundi we yavuze ko bizagorana, ahubwo umupaka w'u Burundi na Kongo Kinshasa ubwo ni Ndayishimiye waba uciteka cyangwa se utanze tegeko. Tayari muri CNDD-FDD ibihanga bibiri ntabwo bigomba gutekwa mu nkoni imwe, ntibishoboka. Nyiricyubahiro uyoboye umugambwe CNDD-FDD ubwo baba batangiye kumuvuguruza, ubwo abaturage baba batangiye kumenya ngo ninde ukomeye nyine ninde wo kuyoboka. Ariko Burundi bari bakeneye ko imipaka yugururwa, abarundi bakeneye ko umupaka w'u Burundi n'u Rwanda nawo wugururwa. Aha rero umuntu uri bubashe kugurura uno mupaka arabatsinze igitego cy'iteka kuri iyi manda ya 2027 aba bategetsi b'abadede bagiye guhanganira cyangwa se guhatanira. Ninde ugiye gutanga undi rero ikindi gitego kirangiza match cyangwa se kirasigara tubonye champion wa 2027 mu Burundi. Abarundi reka twizeye ko ubungu mumeze neza, mugiye kongera mugatangira gukora urujya n'uruza mukabonaho umucuruza ndetse munahahira. Reka ndi makuru bakagaruka, turabashimiye.